Kalau dicicip aduh saya wujud cing kalian bisa lamuju mana yang lamu kasian bon sudah kebagian loh wih bisa serius na itu wah iya dari bayan lanjut salah jangan warna Santa. 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 Oh, Santa. Oh, Santa. Magmamasero na ito, Sony. Santa. Duma ini halus. Kanya, mau masuk ko. Nanti dia doh. Ang kailangan. Ano na masuk ko? Mami yang Santa. Boy, masuk teh. Boy, ala cuci jepak mida. Ano kotoran mo dyan bibig ko? Mendelion, orang bawa cuci pipa. Santa, nak kelamar yang unik cikaki. Sekali mau nak mandi sama bos ya buku. Nak cuci be Santa, nak boleh bawa masuk. Nunga, penting ayas ba? Ito di manang. Tengok. Pwede mo ako pa niya. Alin ang mali, ito ka niya. Sudah mak, baru mana deh? Tinggani. Kalinggani. Ba, nung na-jama-jama mo, butuha mo pa niya. Aku mau tukang. Gimana? Bisa tahu dulu gimana ya musik? Tak nauti lagi dia lokot tong mo ka nag-iinali humusik. Pameran Fanny apa? Cuma udah tahu kami Santa. Hidup pasien. Keluaran baru dan akhirnya pasti market. Ya, diho? Bangun laptop, bawa lang. Ngano ko betong. Pasti beres-beres ko ya, siap buho kan? Oh no! Lamong Mas Santa, loko ko pito na hisap. Puting diari, yang tinggi laku ko yung mutuang. Ani tahe. Laki di rumah ko, ngama ako ka? Oh, sa di pwede ko dah. Nungtukin ko bang. Tatawag ka. Nah, sa di ka pwede ko. Kangabuto ko na pinimo. Hey! Ano Santa? Olo, ay bisa no. Hindi mo! Olo. Putol po, putol po, putol po! Kulit na yung pang, Santa! Adios. Terus menyep roham leyan nih. Kue termahal lo dah terenak bisa hidup anaknya. Ano naman lodo ho? Nugrang karangan mo. Paploma, sabi ko lang rumujulon. Ay nga, kasanuhan lang mo yun. Macam mau leyan nih. Elak pabibig ka. Tumula mo ho. Ano lang bisok ko lang. Ano ba mula, pero bosan na isang bosan. Ultiya.